And I mentioned some countries where we're really trying out these tools, DRC, Uganda, Liberia, Somalia, and we're seeing amazing results. Ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, aho uyu mubyeyi yakoreye igihugu, yakoze imirimo itandukanye, aho yabaye guverineri mu ntara y'Iburasirazuba, aho yakoze muri Loni, aho ndetse yabaye na ambasaderi. Uyu mubyeyi rero bamwita Dr. Aissa Kirabo Kakira, aho yitabye Imana. Rero Dr. Aissa Kirabo Kakira wari umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bitanga ubufasha muri Somalia, yitabye Imana afite imyaka 61. Dr. Kirabo witabye Imana azize uburwayi yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ambasaderi, umuyobozi nshingwabikorwa wungirije ndetse n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wungirije muri UN Habitat. Ku wa 23 Gashyantare 2023, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize ambasaderi Kirabo umuyobozi w'ibiro bya ONU muri Somalia. Dr. Kirabo Kakira yari afite ubunararibonye bw'imyaka irenga 30 mu bijyanye na diplomasi, politike, imiyoborere, iterambere n'ibikorwa by'ubutabazi haba mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Hagati y'umwaka 2003 na 2006 yabaye umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, aho yagize uruhare rukomeye mu gushyiraho amategeko no gukurikirana ibikorwa by'inteko. Mu mwaka wa 2011, mu mwaka wa 2011 yabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba, nyuma y'uko hagati y'umwaka wa 2006 n'uwa 2011 yari umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Hagati y'umwaka wa 2011 na 2008 yabaye umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'ishami rya Loni rishinzwe imiturire. Mu wa 2016 yatanze umusanzu ukomeye mu biganiro byihariye byibanze kuri politike mu nama ya UN Habitat yabereye muri Ecuador, ari nayo yabaye ya mbere ya Loni yigaga ku iterambere rirambye. Mu wa 2020 Dr. Kakira yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana, anahagararira inyungu z'igihugu muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire na Liberia. Dr. Aissa Kakira yanabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Rariga. Ayobora ihuriro ry'abayobozi b'inzego z'ibanze muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse aba na visi perezida w'ihuriro ry'imijyi n'inzego z'ibanze za Afurika. Nanone kandi yanakoze inshingano zijyanye no gucunga imishinga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri. Dr. Kirabo yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu buvuzi bw'amatungo yakuye muri kaminuza ya James Cook muri Australia, ndetse n'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu buvuzi bw'amatungo yakuye muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Imana rero imuhe iruhuko ridashira, kandi dukomeje kwihanganisha umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Imana imutuza heza. Murakoze cyane.